Siksikan na pagtubo tidudod na kay kawitan iyong kitnaungin kumarit-karit sumarsariksi isutiari kawitan ti kaaruma kamano kan Texas awan atrasan na. Yes, yes, come on! Panak-panalit ni Tatang, Abro-abrosan ni Clarence, hablo-hablo din ni Rogin, day manok man mabigatan. Peke-pekelen ni Rogin, abro-abrosan ni Jessica, hablo-hablo din ni Rogin, taraken na awitan. Ayan, naimbag na oras tayo mga kasin. Di man na sumangbay ka na tayo. Di programa nga, panakpak ti al-al daw. Ay, panakpak. Kumusta ka itan kasin? Ayan. At di man na ni kasin yung na nakapurpuraw. Gasta na din nakangising-ngisik. Ni Clarence Hyacinth Toledo. Gasta may ni Rogin May Gonzaga. Serving mangliliwa kada kayo itilas o titalong oras. Ayan. Enjoy mga kasin. Di ulo kawitan ni Tatang adutian ko na kaskan la kobra nataraok no mabigatan saringin natin sa nga kaaruba peke-pekelen ni Clarence Abro-abrosan ni Jessica, abro-abro ni Jessica, Jai manok ni Kuya yung peke-pekelen ni Jessica, abro-abrosan ni Jessica, abro-abro ni Jessica, taraken ni Kuya yung Lako yung kanin. peke-pekelen ni Jessica, hablo-hablo ni Jessica, hablo-hablo ni Jessica, jay manok ni Kuya yung peke-pekelen ni Jessica, hablo-hablo ni Jessica, hablo-hablo ni Jessica, taraken ni Kuya yung Nene Jessica tawal sa amin. Alright, thank you mga kasin. Happy watching to all. Yes. Agpakit tayo. Papa-cute ni Jessica. Sakto ka data na. Jessica lang tanga siya. Sakto data lang. Thank you. Adda inak na sabat, babalasang analapsat, linis ket naklaat, kalid ko inda nasirpat, kasta unay tiragsakda, kasdala nakakita, di kalitan nga artista, alayong Ruiz, ako Ay, nga. sabali. Nauneg dagito'y kalit ko, agpaiso ama ka ay ayo, permi nga agkurso nga dadanong semak permit iriyak na. Ay! Agpapakyuta, isot kung nadakan niya, uray man siya kumakayat nga ipakita numisemak. Agpapakyuta, isot kung nadakan niya, tinda nga minamutiriga, di kalidan akas kaniya. Agpapakyuta, isot kung nadakan niya, tinda nga minamutiriga, di kalidan akas kaniya. Ay nagrigat, medgayam,
Pikas kanya akalidan Apay. Apay nga magawidan Numise magkalikot ag parang Nubabae makakita Uray kadwada pa'y tinubyoda Kas lalamang katerternek da Nukalit ko di makita da Dakel ariri kintatang ko Apay ngami nga at dakalit ko Apag betak lang nga isem ko Dagiti chicks get aglaglag to Yeah, come on! Ang papakyuta Isot kun kunada kanya Uray man dyan kumakayat Nga ipakita Numisip Ang papakyuta Isot kun kunada kanya Idang amin ang mutirigat Ikalidan Agas kanya Ang papakyuta Isot kun kunada kanya Idang amin ang mutirigat Ikalidan Agas kanya Ayan, kaplawan naman din yung pagkaman nagbibuya. Hindi kayo nakatune in mga kasin. Happy watching ka na kayo. Happy Friday afternoon. Ayan, Thursday evening med dito Hawaii, California. Kaya nandumapay nga pa sa US and Canada. Ay nagrigat med galam. Pikas kanya akalitan. Apayadyak magawidan. Numise magkalikot at parang Nubabait makakita Uray kadwabyoda Kas lalamang katerternek da Nukalit ko di makita da Ayun. Dakel ariri kentatang ko Apay ngamin nga adakalit ko Apag betak lang nga isem ko Dagiti chicks ket aglaglag to Yeah! Ang papakyuta Isot kun kunada kanya Uray man dyan kumakayat Nga ipakita Numisema Ang papakyuta Isot kun kunada kanya Idang amin ang mutirigat Ikalidan Akas kanya Ang papakyuta Isot kun kunada kanya Tidang amin ang mutirigat Ikalidan Akas kanya Tidang amin ang mutirigat Ikalidan Akas kanya Amin nagpapakyut mga kasin yan. Yan alay tayo mabalang natin magundawin nga kumablaaw lo Jean. Yes, kasi. Yes. Pero kita aming nga man magbuibuya kanya tayo. Happy watching mga kasi. Yan, happy Friday afternoon. Yan. Yes. Yan, kiti PSCCC Nemars Group dito California. Kiti Nemars Angels Group in Hong Kong. Kastabay kiti KIK Fanny Chrome Chrome Beauties. International. Yan. Yan, kaplawan tayo dito taga Hawaii, taga California, taga Dadumapaya pa sa US and Canada, taga Australia, taga Asia, Middle East, Europe. Kaya siyempre digiti kailukan one dito Pilipinas nga agbibuya ka dati ko programa tayo. Kumusta kayo tan kasin? Kaya tilas o titalong oras agardanggay tayo, agraragsak tayo, ngem nabiragragsak medlaeng no ad-adu tayo. Iso nga, kidawen mi man nga pag-share tayo dati live streaming mga kasin tap no. Tikas ta, maawis tayo pa, digiti do mga friends. Pakita ka na, tilikod ko. Ay, iso dati agabot ana. California! Pagit tuwa dayta. Imbagada dyan ang isend nga sagge sa kay kini Clarence. Clarence? Wun! Nanay na sa... Wun! Sagay sa tatkasta. Ay, sige, sarap. Wun! Gagangay malawang pa ni Jessica. Di Clarence kumabalat ng isuot dati bagi na. Yan, kablawan taman ni Lina Balanag, Catherine Cadeng Gaspar, Yeah. Rosalyn Aluwag Basog, ni Babylin Sadjan Marukin, ni Heaven Madrigal, happy viewing kay ni Jennifer Escalo Kunana dita Taiwan, Erlinda de Guzman, nastabi kay ni Tita Estrella Mendoza Dumenden dita Yeah. Honolulu, Yeah. Hawaii, ni Hanilet Vergara, ni JC Lee, ni Joe Kim,
Everwin Bisol, ni Tita Paz Domingo Rivera, also from Hawaii. Ni May Ana Rucan, Leonida Estipona. Hello Tita, dati barong sponsor tayo. Ayan, kadwa ni Tita Elena Songko. Ayan nga ni Emmanuel Ramones, Tita Riyadh, Saudi Arabia, kastapay ka digiti. Ando tumapay nga bubuyan ni Gemma Gabatin Castillo, Zenaida Ramilo Pasahol, ni Valerie Sahonia, kastapay ka ni Rodelia Sahonia, Tita Merced, California, ni Tita Evelyn Aguilar Fernando, Tita USA, ni Herwil Agunoy Ramil, ti Hong Kong, Rodora Makakulop, kastapay ka ni Marites Tejada, Tita Macau, kuna na nga agyaman kakin tatang misyong takalid mo kasin dagdag pogi points kana na. Yes, kastapay kin Mami Esmin Lacar, Yes, kini Mami Esmin, thank you so Priscilla much. Guardia, kastapay kin ni Mami Evie Cloud. Hello, Happy everyone. Happy watching po. Mami Maribel Ibos, kini Mami Miley Coranda, dita Ayan, California. kablawak pa ni digiti duwa nga Linda nga madamat sursur datata dito Hong Kong, ni Melinda Yes. ken ni Belinda. Opo, Ayan, duwa nga napada Linda. na hapuraw da. Yes, madama pa bonggang-bongga. bongga. Nagbibiya kanya tayo ni Lani Del Rosario Cariquitan, kasama kin Ate Hannah Vergara, yes. ni Tito Jasper Brian Ruiz, kini Hipona Ryan. Yes, kablawan tayo pa ni Mami Estela Urbano, kini Mami Yes. Shirley Sayon. Hello Ayan, po. happy watching. Mami mga Heaven mamis. Madrigal, happy watching. Yes. Kuna ni Ju Kim, Rogine, I like your off-shoulder, pakiikat mo man, kunana. Yeah. Lani Del Rosario Cariquitan, pa-shoutout po kuna na Erlinda de Guzman, ni Hipona Ryan, ni sino pwede ito And Mami Vincent Bianca Von Juan, kini Mami Erlinda de Guzman. Happy watching po. Happy watching pa kin Mami Milagros Ruiz Padilla. Yes. Yan ni Verly Chan Bastes nga madamat pa imas na. Opo, Anya nga yes. imasen na. Ako sana Sana all. all. Anya imimasen na. Dati ag-cross stitch team nga to, no ag-cross stitch team pa. Ay. Happy sana all watching lagi pa ni kin Ima. Joseph Esteban Ibrao. Request na Ibrao. Request na kano tayawan kis kanya kagaya. Ay naimas deta isut sindak di kalman. Inabraw. Ay inabraw kami diyan. William Ibayle dita Jeddah Saudi Arabia Yes. paunay ti pintas. Ay tamo ko ni Rogen paunay ti pintas ti kantang Ilocanon kunana tamo ko ni Yes, Rogen. happy watching pa kin Vincent Bianca Von Juan. Yan, Yes. dita Hawaii. Happy viewing kada kay Am dita Hawaii. Dito Vera Sisters, Fernandez Yes. family. Aha. Yan, ni Mami Lydia ken Daddy Mante Ganiban. Yes. Yan, kablawan tayo pa ni Tita Sita Delia Macho Garcia dita Australia. Ayan. Yan, Kasama kini Kuya Jasper Brian Ruiz, kini Attorney Krista. Yan, ni Ayan. Cheat Faro dita Po. Riyadh KSA. Cheat Faro kastabay ken ni Matet de los Reyes. Sino ba dito? Edsel Eder dita Bacara. Yes, kasama kin J. Lord Nico Vernes. Happy pa watching. Kasama kin Mami Flora Belia Borde. Ni MJ Peneria Poma, ni Marites Alones. Kasama kin ni Mami Rosie Padilla. Lawrence Yes. Neva, ni Natividad Borja Parmejo. Zoraida, happy watching. Flor Abelia Borde ni Priscilla Miana de la Cruz dita Hong Kong. Minong kablawan na ni Manang Nakanong ni Gina Castillo ti Hong Kong gayam. Ayan, Yes. kablawak pa ni Erlinda Pagatpatan dita Delano, California. Kasama kin ni Mami Lilia Sunaho. Bonus kin ni Tito RMG Burn dita Hawaii. Yan ni Gemaline, ni Kasin James Malvar Macho dita Yes. Toronto, Canada. Glory Miguel Odarbe ni Malet Ariola. And also kin ni sino pa ito? Yan ni Joseph Esteban ni Brody Third, kasama Oh. kini Erwin Presto. Happy watching. Kasama kin po. Nika Nathan Garcia Castillo. Pa-shoutout po sa Garcia family from Alcala, Yan, kablawan na pa ni Kasin Anne-Marie Agunoy, Yes, ni Kumpat hello, El Mami. Amor Verdadero, kablawan ni Edsel Eder, ni Claire Malana Dumon, apo nagimas dito yan Dumon. Apo, Ayan. Dumon. Ni J. Lord, Nico Yes. Viernes, Pauline Fabio, ni Joseph Esteban Ibrao, ay siya datating kasama na Erwin P.S. Presto, ni Mark Jason, Yes, Kuya Ako, MJ. Happy watching pa kin Ann Mukorameng ni Lina Balanag. Tita, pa-shoutout po sa aking asawa na busy ngayong mag-deliver. Kasin Merly Pambid Ballesteros, dito California, ni Lawrence Dave, ni Ana Shell Acosta, kasabi ni Ann Corameng, ni Roda Nicolas Guya, and also kay ni Connie Sayabok Rafanan, dito Bataan. Ayan. Hello pa Yes. kini Mauri sa Tarektekana Katubay Mau, kini Hipo na Ryan. Happy watching pa kin ni Edna Malyari ni Ate Mercedes sa Ramos Balino dito sa Luzona, Ilocos Norte. Yes. Nablawak pa ni Marge Ulep, ayan dito Hawaii, happy watching. Ayan. Hasta pa kin Marina Domen Mina Koblanga dito Saudi Arabia ni Maurista Talektekana
Katubay, Mau. Ayan. Jadi Kablawak bonus family Manong Bernard yan manang Lilia Sunaho bonus. Hello po mga Happy watching kada kayo. Kasta pa yung kablawak ni Maurice Tarektekan Katubay Mau. Iso dating kasama tayo. Kablawak pa ni Mylene Foronda and Maribel Ibuos. Madeline Ibuos. Happy watching kada kayo. Basta pa kini Mami Connie Saya Bukrafanan, Mark Ulep, and shout out to Ulep Kalamayan na Ramos and Baptista in San Nicolas. Ayan. Rendon Colminas Maribel, ni I. Grasosisi, Ikra, suwaso sape Sape. ka na. Monica J. Dita Oman. Middle East ni Marina Koplanga dito Saudi Arabia. Kuplang. Koplang. Ay, hindi kita gusto na Koplang. basta pa kini Sani Bautista dita Ordaneta City, Pangasinan. Ayan, adapi ka natin ni Mami Junette Tuberan. Madama pa, bibuya ka natin ni Ophelia Balaan dita Sa Hawaii. Hawaii. Happy watching po. Ni Mami Juki, madan. Alright na. Alright. Pagyan ni Mami Rosie Padilla. Ayan, hello po. Yes, mga kasin, siyang mga rati mo na kumanta. Well. At man, ito request ni Ate Herwell Agunay Ramil nga arakop mo. Dati kita ni sponsoran ni Mami Esmin Lacar. Sagsagot ko pa kanya dadakin Mami Evie Calab. Yes. Alright, sagot ko pa kini Mami Milo Groceries Padilla. Alright. Nabayagan nga gururayag Di sa sampet mo to'y denag Inaldawa maililiwag Tiyaragop mo Tunggal aldaw nga ang labas Bilbilangig amin nga oras Sabsabulik day di ganas Tiara ko mo Ate Linsky Sanchez Kailo ko launan Tay dairon narakop mo Mami Sharon Joy Akasha, happy watching also. Tartari kagayang ang marik na Manin parang narakop mo Sabay lang kuma Tama ulit to Indun sumangpet ka Nabayagin nga gururaya Di sasampet mo to'y dena Inaldawa maililiwag Tiyara ko mo Mami Eden ng talan Tungkal aldaw nga ang labas Bilbilangik amin nga oras Sasapulik lady ganas Tiyara ko mo Kailo ko launan Tay dairon narakop mo Tatari kagaya ang marik na manin parang tarakop mo Mami Ann Moray Yes. Dilain na udi na inarakop na Daydiyan daw di papanaw mo Kat sabay lang kuma Tama ulit to Indun sumangpet ka Yes, happy watching pa kini Leonida Vital dita Maui, Hawaii Yes, happy watching Rodolfo po. Borbano, happy watching pa kini Tito Rufino Aguasan Kitoriano. Alright. Request pa gawin ni Ate Hana ng Vergara. Ito nga kanta. Yes. Dilay na uti na inarakap na Daydiyan daw di papanaw mo Kat sabay lang kuman Tama ulit to Intun sumampet ka March ulit Yan kailiw ko
Guardia, na magbibukan niya tayo. Yan, kasama kini Mami Happy, Mary happy Ann Rapaconduda. Hello, Mami Mary Ann Rapaconduda. Hindi kita mami niya miyembro iti Nemers Angels Group in Hong Kong, kay Fanny Krong Krong Beauties, kan PSCCC Group. Mami no pinigyan. Happy watching also to Leonie and Este Maltezo Rato. Yan, manong Kasin Rodolfo Borbano, Leonida Vidal, happy watching kada kayo. Sasawa na, Nakasamsam, ipanagay at pamatay na. mamadek na, kanayon na, Naragsag rupa, kupa na. Dinapay kaya't mayadayukan, bakit na? Naglabas, manunatawag pa, Nagdinata, nilalaki, kasla isuntay mauman. Aglalo no, manlukoy tunti, barkada na. Agsapul dun sa bali, sa babae apag ragsakan. Sama-sama na start dance. Yeah. Sipot ka, sipot ka, huwag babae ka. nuwag babae ka, ni bakit mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, Sipot ka, manunurumwar ka. manunurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan no dinto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten mano baka day taku kongket putin Ay, na. nagsakit na Happy pa. watching Gloria Rabago. Hello, Mami. Happy watching, Gloria. bye. Kenny, Marites Alones. Happy watching. uy. Sino pwede kita? Hoy. Ni Emmy Sibukaw, kastabi kay ni Este Malteso Rato, may Tita Este. Ayan, Bongkas na Carmelita din, Ador. Dundao. Happy watching also. Lina Balanag, Sal Gregorio. Nalablabesen ngem 40. Itirik na nagsublit ka banwagan na. Banwagan na. Agsapulin babae akala sa bangan na. Sa bali aputahe itikon ko na. Vanji Valoroso, happy watching. Nagsasarak daniti barkada na. Barkada na. Adalata tay babae ti tungtungan da. Kantsawan da. Tay kadwa da ngawan naramid na. Ay, Van. Kapoy ka lalaki nga awan ti chicks na. Yeah! Sipot-sipot ka. Mirna Dancel sipot-sipot Fernandez, ka. happy watching. Huwag babae ka, ni bakit mo palpaliiwen na ka. Yeah! Sipot-sipot ka. Pagsipot-sipot ka, Manunurumwar ka. manumnurumwar ka. Bakit mo baka suruten na ka? Amangan no dinto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten mano baka day taku kongket puten na. Agsipot-sipot ka. Pagsipot-sipot ka, Huwag babae ka. nuwag babae ka, ni bakit mo palpaliiwen na ka. Yeah! Agsipot-sipot ka. Pagsipot-sipot ka, Manunurumwar ka. manumnurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan no dinto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten mano baka day taku kongket puten na. Amangan no dinto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten mano baka day taku kongket puten na. Yes! Wow. Happy watching pa kay Mami Lydia Agas Ganiba. Yes! Happy watching, Mommy! Yes, alright. Ayan, kasama kini Mommy Marveline Unalag. Ayan, happy watching po. Kasama kini Teen Min Sariana Viloria. Ayan, happy watching po. Yes, happy watching pa kay Marvelina Onala. Yes, happy watching also to Mommy Josephine Maloyo, kini Mommy Remedios Avera Ison. Ayan, happy watching po. Kasama kini Mommy Vicky Baltasar Sabina. Happy Mami, watching po. Josephine Maluyo ni RJ Viado. Happy watching. Yes, I'm watching also to Jacinto C. Adriatico. Ayan, from New Zealand, Richard Flores and Jacinto. And Jacinto C. Adriatico. Ayan. Tapos kay Shot na Bong lakay ko. Castaneda Dar. Happy watching. Happy watching po. Mami Connie Sayabok Rafana. Yes, tapos kay Mami Terry of California.
Yan, ni Kenji na nag-request ito. Huh? Adda nang itulnog ken ka oras, alas 3 di parbangon ng ikot, andar nagluganan yu amotor. May sa abandel inyawat na tadakula po, nakita sagsasang haribo. Tayo lang itulnukin ka nga medyo nalaat di langana ketyak pulos mairupaan ngem langana ti 50 mailasin ti buksit na aparte kero permit kuraken ka naminawan kapag padapin nagtarupaw Puskol tarupa pa. Uray ay puskol ba? Puskol di dahil. Kapag pagpagasan kwarta laeng di ganda mo naminawan kapag padapos ko tarupang uray babaaka kapag patpatiraan kwarta laeng di ganda mo. Bari. Shumani. Bari. Hindi mahilig. Mahilig nilaklakayan. Ay, Padaanan nyo mga kasi ni Problem of the Day Ay, yes. ni Marvin Ilocos Norte nga napauluan. Nangamin di paulunan? Basta. Basta, bakla mo may lang lang sa secret may lang. Ayan, Mami Nanita, Rumbawa, El. Maator nga ta, di kinabakla, numakaraman di bibingka ko na na. Oh! Ay Clarence. nangituluken ka, medyo nalaat di lang anak. Ken jak pulos, mairupaan. Ngem lang di 50, mailasin di buksit na. Aparte kero permit kuraken ka naminawan kapag padapos ko tarupam uray laklakayan inkapag pagbagasan kwarta laeng di gantat mo naminawan kapag pagapeng pentarupang uray babaakan inkapag pagpatiraan kwarta laeng di gandat mo kwarta laeng di gandat mo kwarta laeng igandat mo. Hindi nagpapaitulong di alas 3 di parbangon ang mga lantan. Once again mga kasin, padaanan nyo iti pa nakaiba sa iti problem of the day na napauluan na maator nga ta ti kinabakla no makaraman ti bibingka. Dawagin tayo kay Clarence. Dam. Clarence, baka masabol ko ito titulong mo ito nagibasa. Sa nga ron di dahil. Ayan. Padaanan nyo dito mga kasin, problem of the day ni Marvin iti Ilocos Norte. Malay yun, ni gayam na Clarence tinagsurat. Isang lang sa baling hanagan. Wala po. Dito na. Ayan, nga si Kadidja, baka nagaramit ka lang ti dami account. Baka siya. Dito na. Ayan, isa rin man nga request ka ni sponsoran ni Mami Alia Shea Tubera. Ayan, Teya. How do you heal? How do you heal How do you heal? a broken heart? You cannot heal a broken heart. Mami Alia Shea, dito request mo. It will just heal itself. Chakpa chen
laeng ngata asikakit pudno asiminan awan laing meti pakadaw asikakit pumanawe sinugat mo man daytoy puso kasano nga isublim di nagsina ang puso agpitik pa'y ngata oh love nasa kita panunutin kasano alipatin di nairamutin nga ayat agsubli pa'y ngata oh love anya na nagdagsen daytoy marikrik na agsubli pa'y ngata daydi dati apay akas tu'y tinapasama inaramit ko metami amin nakabaela ngemapay nga pinanawan na sinayang mo to'y ayan at daka di nagkuranga kasano nga isublim di nagsina a puso agpitik pa'y ngata oh love nasa kita panunutin kasano nga lipatin di nairamutin nga ayat nagsubli pa'y ngata oh love anya na nagdagsen daytoy marikrik na agsubli pa'y ngata di ayat ken pateg mo o biyag ko aklunek ti amin taysod pudno wen pudno taamok nga isut pagragsakam ngem kasano nga isublim ti nagsina ang puso agpitik pa'y ngata oh love nasa kita panunutin kasano alipatin di nairamutin nga yan agsubli pa'y ngata oh love anya na uy marikrik na agsubli pa'y ngata di ayat ken pateg mo biyag ko aklunek ti amin taysod pudno Agsubli pa'y ngata. Uy, nagsubli pa'y. Agsubli pa'y ngata ni Jessica. Kung ni Valerie Sound. Agsubli ata damat nga ron. Dito ipawit nga. Agsubli ton subli na ton bigat or Sunday? Sunday. Sunday, Happy, agsubli ton happy Sunday watching dito. kini Mami Divine Tinsky. Yes, thank you Ayan. so much, Mami Alia Shea to Vera. Jumia Balbel, dito kuwait. Happy watching. Kastapay kini Teen Mind Viloria. Happy watching also kini Ricardo papashout out dito ni Bona Roque Dioso ni Manang Mary Anra Pakundudang. Yes. Ayan, nakastapay kini Malin Galera.
Ayan, happy watching kada kay aming mga kasin. So magmamanupay nga kanta, sakbay nga may basa ti problem of the day, dati kanta nga in request ni Maria Crista kastapi kini Jeanette Tobera dita Hawaii. Yes, Lysol, tested and Sa sirin ko. May isa ka di kiti most requested songs, Agpayakpak. Madamdama, kalpasan di pa nagpayakpak, agpanakpak, patay man yan mga kasin. At danto announcement ko, important announcement ng mga kasin. Ayan. Aking announcement. Palusutan Nakuma May anak nga gampaya Tatangatan Takabakiran Kataltalungan Agraman Takabanbantayan Kidaw kuken kaket palubusan na kuman Yes. Tatoy tangkal Anasip nge Anaka ipupuka iti Nabayag apanawe Din kuma ipaidam Ama padasa Ken marignak di Biyag iti nawaya-wayaan Tanabayag iti nga isut ar-arapaape Tamay saak abilit agar arapa apamagkatayabak Makaampayagak anawayata tangatan At bayagpakak bayam nga agtayabak Basta sa pakpak mo yan. Amapangitirong deng nga pag na edad Tangkal niya pakpak ko din. At bayang-bagag bayam nga agtayabak Amapangitirong deng nga pag na edad Palubusan na kuman nga agbyagak anawayan tamaramid ko ti panggep ko itaas si bibiyagak pay kaya ko amarik na puloy pinabanglo nga angin ta saan laaday to'y kawar ko't mangeg ko na agiling-giling Yes. Intun kaano nakad aparok atan Tamay saak abilit agar arapa apamakatayabak Makaampayagak anawayata tangatan At bayakpakak bayam nga agtayabak Amapanitirong nga pag na edan kasi tayo na yan Agpayakpakan bayam nga agtayabang Amapanitirong nga pag rumbeng nga pag na edan Agpayak pa. Attorney Krista. Yan, nagpitas ni kasin Jeanette Tobera pa iti mesa nga nang request. Nagmeti feeling na ito agpayakpak ka tapos mapangka di kahit mo apapanan. Papanan, diba? O, ano't umuna nga papanam no kwan no makatayab ka? I want to go to Paris. Paris? Yeah. Apay sinot. Like, I want Kahit to... mo lang mambisita, kahit mo lang makita di lugar. Yeah. So una di lugar kaysa di taong mamis mo or some... Siyempre, siya pa natin magbay. Siga Clarence. Oh, Dati makatayab ka. O, naduktalam nga makatayab ka. Sinat kahit mo papanan. Awan belakit ko pa na tabi lang tangtangata. Kaya bak bilang tatangata. Pamansin lang pala. Kitak pa lang taglawlaw At pamansin ka no pala king crush na kita. Oh, tataya ba? Okay. Nalpas the question and answer rin. Yes, dati mga rod, Girl on Fire request by Mami
Lilia Sunaho bonus. Yes. Nagitay hot nga padak dita. Wan, isagot ko man, Sana iti, all isagot hot. taman, iti kini Ebby Cloud nga hot na hot. Hot Ayan. mama. Oh, hot na hot sa mga otoridad. Reklamo da, reklamo da, gaputan na rin gorde, man ay aso da ka, no? Hello, best Ebby Cloud. Ayan. Happy watching pa ni Eunice Pastor, ni Rosalia Wamil, ken ni
ukay-ukay. Ayan, isagot na kini lakay na nga ni Jason Dririta Arnap Kabugaw. Kasamit kini Valerie sa Hornia ken ni Jairo sa Jirita Merced, California. Ayan, Mami Rodel, yan Mami Hana, request yan. Ayan, para ka rin sa amin nga may iliw. Dali ka kadagat para ka kay mga kasi. Mailiwak unay ken ka. Yeah, yeah. No di ka pa iladumteng biyakut si tungku. Awan ser bitibyak ko. Mailiwak unay ken kan. Aldaw rabi iururayan ka. Iti sa sangpet mo kuman. Kitsak tumatek-tekan. Iti inak panagururay. Iti sa sangpet mo biyak ko. Sumangpet kan. Dumteng ka kuman. Pangaasim kumao biyak ko. Kailiw ka unayin biyak ko. Kailiw ko dagitiyar arak mo. Isuwa sumangpet kan. Tama iliw ang unay ken kan. Kailiw ka unayin biyak ko. Kailiw ko dagitiyar arak mo. Isuwa sumangpet kan. Kailiw ka unayin biyak ko. Awan sarday ti panagururay ko. Awan sayangit nga oras. Di nagpanagururay. Sumangpet ka tapno umay mo epan. Dili ko ket kabiyak ko. Balpas ko man panaguray ko. Tuyiliw ko jak mas paalan. Sumangpet ka kumano miyago. Sumangpet ka dumteng ka kuman. Pangaasin kumao biyago. Kailiw ka unayen biyago. Kailiw ko daging iyar arak mo. Isuwa sumangpet kan. Kailiw ka unayen. Kailiw ka unayen biyago. Kailiw ko dagit iyar arak mo. Isuwa sumangpet kan. Kailiw ka unayen. Kailiw ka unayen biyago. Kailiw ko dagit iyar arak mo. Isuwa sumangpet ka. Kumanta mailiwak unay ken ka. Yes, reading to amin nga may iliw. Ayan. Denite, ay sagot ko kada kayo mga kaosi. Kaosi? Kaasi. Kailiw ka unayen biyako. Kailiw ko dagitiyar arak mo. Isuwa sumangpet ka. Tama iliw akunay kenkan. Kailiw ka unayen biyako. Kailiw ko dagitiyar arak mo. Isuwa sumangpet kan. Kailiw ka unayen. Kailiw ka unayen biyako. Kailiw ko dagitiyar arak mo. Isuwa sumangpet ka. Kumanta mailiwak unay kenkan. Ayan, naalam. Yeah, thank you so much po, Mami Rodel. And of course, Mami Hadal. Iliw. Yes, dati yeah. Sa runok mama, dati request ni Mami May Ann Aroca niya. Di kita ipagpapalit, dedicate na kanati someone special na. Yes, kasi tapagin Mami, Heaven Madrigal nga, sagot na pa ka DJ. Someone love na. Kasi tapagin Mami, ay Tito Andela Car nga, request na pa yating nga kanta. Isang sagot ko pa kini. Nagsalit ko pa kay Mami Beverly Reta Talbala na kini Tita Estela Urbano. Kasi tapay kini Tito Nomer Estela Naggraso ng sponsor ating kanta. Wala pa, iwanan. Yes, kada kaya Mami. Tayo sagsagot ko kanya yung Mami. Especially ka dyan Especially dyan nag-sponsor.
Kan, gawin. Ulam. Yan. Dati kayam kinantag payak-pakak in request pa gayam ni Jukim, ni Tita Nora Barreras, kay ni Mercedes Ramos Balino. Yeah, thank you so much kadi nag-request. Yes. Okay. Kada kayo. May saping nga kanta mga kasin, santo may basa ti problem of the day, isong stay tuned. Ken sangking nga tumaltalaw, aya, nakabintindas man dati nga parikot iti biyage. Yes. Yes, Happy- dito yung direct question. Ito Angela Car, Mami Heaven Madrigal, Mami May Ann Aroca. Yes, happy watching na lang kini Ma'am Daddy Cesario Jr. Luakwan, kay Rowena Weng, kasama kini Mami Marites Alright. Tejada. Happy watching po. Kanto nga agsubli Ayan ayataan na ipagni Mami Jocelyn Gascon, happy watching also. Kahit takit mang namnama Uray no tapay lagsukat na Gaputay patpateka Aging kaitan Hetcher Verdadadero, happy watching also. Kanayon at nga gururay Yeah. Uray no puso ket malmalday Naruwang ako nga ang may sa Nyamingga itakit mang namnama Adong tengtil daw nga ang sublika Sika laeng tinakipat paten Lipaten ka Diyak to pulas maituren Uray no Adaman temang lapet Tuy ayat ko Kan kakitag talinaen Tamamati nga isutin na ito dengan Panawan ngayon ka Panagsabalik Taamong asyag pailak Hingkay papatin Yan Mami Carmelita Dungla, happy watching. Kanayon na nga gururay Sally Alferos, Alfredo Peds. Uray no puso ket malmalday Mami Lilibet Aliaro Natividad, hello po. Naruwang ang may sa Sana all. Namiga itakit mang namnama Atong tengtil daw nga ang sublika Sika laeng tinagipatpatin Lipaten ka Diyak to pulas maituren Uray no Adaman temang lapet Tuy ayat ko Ken kakitag talinaen Yes. Tamamati nga isutin na ito dengan Panawan ngayon ka Panagsabalik Tamong asyag pailak Hingkay patpatin Sika laeng tinagipatpatin Lipaten ka Diyak to pulas maituren Uray no Adaman temang lapet Tuy ayat ko Ken kakatag talinaen Tamamati nga isutin na ito dengan Panawan ngayon ka Panagsablik Taamog asyag pailak Hingkay papatin Alright. Thank you po mga kasin. Thank you kini Tito Andy Lacar nga nagtopak kanyak. Thank you, Tito.
Tito. Sana all. Thank you so much. Kasi tapos isagot ko pa DJ ang kantakin Tito Ronald, Aggressor Sana Balanay. Balanay Aggressor. Thank you so much. Yes. Ah. Yan, ituloy tayo at agkanta madamdama mga kasin. Ituloy mo itong mapagandi kiti request yo. Kanda pala iti gundaway, iti panakaibasa, iti problem of the day. Nga po iti may isang kasin dayo nga mariribukan kano ti panunot na. Ni Marvin iti Ilocos Norte. Na dayo iti problema na kat napauluan. Maatur nga ta, ti kinabakla. Numakaraman ti bibingka. Ay na. Dear Cousin, uy, Grace, Bess, makadlaw dan sa amin yan, nagati kabalay ko. Asin no? Suda amin na datatang, nanang, kaya tidwa kakabsat ko. Anyat madlaw da ako nam. Madlaw dan sa amin yan kulpiak. Ang lalaki ti ginataog. Ngem ti puso ket babae. Amay sa akabakla. Api ko mamadlaw, dakit nakalalaki mo ti gargaraw mo, ti panagaruat mo. Kat nabayag ang panawinan nga nasanay ka mo nga kalkalubam ti kinabaklam. At da kami nagati gundaway no ka nga no agmay sa akit agsala-salaak. When no duduma ilibas ko day ag make up no kwa make upak ti rupak sa akto ag selfie. Nakasave damot kit dito ti cellphone ko ngem saan ko met keding ipopost ngem no dudumakit makerid awiyak. Malipatak to nakalkalubak kayam ti kinabaklak. Katadagundaway nga idi kinasaritak ni nanang nagusarak ti lengguahe di kiti babakla. Dinamag ni nanang idi no nagsweldo ako at dawat ti kwarta ket waspay mudra ko nakingkwana. Anya to kunam ko nana. Maglangit tahan na unin na awatan. Api ngamin nga agbaklakan o daka di balayo. Saka lang nga agbakla no agkadkadwata, no dudwata laeng ta siyak matlaeng ti makaamo ti sikretom. Supay Yung nagrigat mat ngamin ti kastoy nabayagin na panawin kahit ko't agladlad bes. No dumakit mariknak marigatan akon. Eh di agladlad ka ngaminan Baka mit ngamin saan ka nga makaladlad, tabakakit no lalaki ka talaga. Arim baklain ka laing siguro. Uy no makon confuse ka. No anya iti, anya talaga ti kinataom. Bakla ka ba talaga? Uy no lalaki ka. Sige. Marvin, guni ka. Gaga saan? Kit agladlad ka nga ro din Mati Amo metenti ka na estrikto ni tatang. Aglalo ket napeklan nga relihiyoso isuna. Sapay la ada sakit ti puso na. Baka lumaamuan na nga ti kakaisuna abaruna ket may sa abakla. Baka ket no ada mapasamak king kuana amadi. Dayta laeng dakila problema dayta. Isu ti dakila problema. Ket no kumangamin idi pay lang nga nagladlad ka bes. Idi ubing ka pay. Baka naawat da ka kumaita. Saan da ko mga makikigtot no managgaraw ka akas la babae, agarawat ka akas la babae, no agsao ka akas la babae. Isupay
Marvin, Barok. Lakaya ko na dapay sakit ti puso. Kahit ko kumamat nga aga puko at kengkan. Wala po. Kaano kanto nga agasawa aya, Barok. Nagwapo ka man, nakagwapo ka. Ato pwede kiti madamdamag kung agkursonada keng ka. Dito'y barangay tayo, atot amog dito'y. Ejay kapilya tayo. O, nagato ti babalasang agkursonada keng ka, Barok. Aging gaita, awan pa'y ti babae nga inyam among kada kami. Kininanang mo, akas nobyam. At damat dagiti nagbalin nga nobyak tang. Angam saan ang seryoso ta, amo yung met ti kinapasnek ko, hindi nga nagbasa. Hindi agbasbasa ak ti kolehiyo, di ngamin. Kaya di nagtrabaho ak, lalo manin nga awan ti oras ko nga makirelasyon. Ta kahit ko launay nga ipasnek ko ti agtrabaho tang ta, baring makaalak to ti experience ko, mausar ko to nga mapanag-abroad. Nasaya at tagagar mo nga umasenso, Barok. Kaya nagbalay kay ti karir mo, iti biyag mo. Hanggang mabalin mo met nga irapin. Mangpili ka ti babae nga agbalin nga inspirasyon mo, nga agpursigi ka iti trabaho. Saan nga tayo mangibabaking ka? Iso nga rod ti problema tang. Awan mo't pa iti dimte nga babae ka kasjay. Dagita kursonada kanyak nga ibagbagam, kursonada dakmat laing kapo iti pisikal lalangak. Kapo nga rod dakalid ko. Alakat sapay ko Barok, ta saan to nga naladaw ti amin. Ti kayat ko kumaakat iwaras, sika ti mangiwaras ti puli tayo, ang mangitugot ti apelyido tayo. Ta di kita kakabsat mo nga babae, anakit nagapuko ak kadakwada angam saan mo't nga ti apelyido tayo, ti awit-awit da. No di kat apelyido, di kat tinaasawa da. Alawin tang, saan kay madanagan? Bareng dumteng ton ti babae para kanyak. Uy, Bes. Ala, anya taramidik nga ta. Maasyanak yan ni tatang. Nakasaysaya at isuna kanya. Nakasingsingpet nga ama kada kami nga agkakabsat. Nakasaysaya at nga asawa kininanang. Ket tilaing met kid daw na, tilaing wish na, ket maikak ti apu ko na. Tay mga wit ti abilyedo mi. Kasano nga ruden, Bes, ket kastuyak met. Para kanya ket babae met ti pusok. Gaga. Ure man babae ti pusom, lalaki kan tulata. Lalaki ti kinataom, lalaki ti bagim. Babae lang siguro ti panagrignam ti bagim ang babae. Ngim lalaki ka. Anya ti kahit mo sawen? Kahit ko sawen, Besh. Mabalin mo met lata apat ganti wish ni tatang mo. Nga, ikak ti apu ko na. Kitwen, lalaki ka met, lalaki ti bagim. Kabailam ti mangsikog ti may sa babae. Sa bagay, ay wala ya. Angim, asin nga ron ti mangayat nga sikugak. Kat nagado dita nga agkursonada keng ka, bakla. Saan damat nga mo nga bakla ka? Ti amuda lalaki ka. Sikalatan, Bes, kahit mo. Ay, pera kanya ka, Bes. Pera kanya ka. Amo meta bakla ka. Amok na bakla ka. Apay di mo kayat. Di may mayat no si ka, at least agam amutan. Amum ti kinatao kon. Madikayat. Ti kayat kumet amang sikugto kanyak agad ti lalaki nga mga asawa kanyak. Amok met adinak to asawain ta lalaki met ti kayat mo, Besh. Di ngamin. Ala, sino nga rod? Nagure ka man, tagpanunutak man. Sino nga taaya? Ay, ni Cecil latan. Uy, Marvin, malagip mo ni Cecil. Ni Cecil, tay batch tayo nga maestra itan. Wen, kiti ngamin permi nga kursonada keng ka. Hindi pa ilaing high school tayo nga aging gaita. Permi nga kursonada keng ka. Kadamag ko, awan pa'y ti asawa na. Awan pa'y ti nobyo na. Tapatay na patay nga rud keng ka di dya babae. Kayat nanto? Kayat na nga ta nga sikugak laing? Agad paggugustunan angim saan mo nga siksikugan laing Gat agarim ka, armem. Dapat manubyam isuna.
Ngem inton masikugam, uri agsina kayon ton. Basta lakit di mapututam isuna. Ken mabalin met nga isurot to ti apelyedom ti putot mo. Uri madi kayo nga nagkasar ken ni Cecil. Uri agsina kayon ton, inton mayanak, ken may restro yon di ubing. Tay anak yu. O ano usam lang ti makatawin mo ta? Ano usam ti makatawin nga agpanggap iti sangwanan ni Cecil? Total na sanay kamutin nga agpangpanggap ang malalaki ka. Sa bagay, mayat-met kidita ko nam. Ang embes at dapat problema. Anyamanin. Anyaman ti problema mo. Diyak mo no kasano agaramit ti ubing. Dahil tagayam ti problema. Kitsursurwang ka Problema ay dahil sikat mangisuro kanyak. Kasano? Kit ipadas ta Ipadas ta ti? Ipadas ta agsex ta. Isuro ka no kasano. Tapno amom tot aramiden. Ayak! Di ba kasla incest di giant besh? Kasi kasla kabsat ti turing ko kengkan. Kat maan ano ko ma. Agsex tamet laeng. No big deal para kanya kasi amog ba na bakla ka? Sure ka? Kaya't nakaisuro no kasunod ti makisex? Kitwin ape ko mga saan. Awan met siguro ti mali siya na kengka di ngamin. Sa bagay, ngem kayak nga tabes. Uwen, kayam dayta. Siyak ti makaam mo. Isuro ka analaing. Ako, bes. Alamen, sige. Mayatak na suggestion mo, bes. O, ngim alwadam laing Marvin. Apay, baka kit no maramanan na. Kalpasan na ka maramanan kit aglalaki ka. Ala. Bo, ay, adayo ang pasamak dayta, bes. Tila de bagbagam. Amom metabaklaak na bayagin. Nabayag kong ibagbaga kengkan. Alawen sige nga rod angin ti problemaem nga umuna si ka Marvin ni Cecil. Taapay. Agad asti ko nak agarem ka pa lang kunwari agarog ka kinkwana. Ngem sigurado akmet apagbiit laeng sungbatan na ka sungbatan. Ket inton mapasungbat mo isuna, ibagam to kanyak. Ta isuro kanto adagos no kasano ti agaramid ti ubing. Ta isuntot aramiden nyo kini Cecil. Sige. Mayatak to ko ng besh. Barok, kumusta tayo bagbaga kengkan? Awang ka di pa iti dimti nga babae ti biyag mo nga mabalin to nga pagapuko aking ka. Nakapoy kan samot kami Barok. Nakapoy samot kami ti diskartem ti babae. Mas daawak nakadado ti ang kursonada king ka. Oh, nakalalaing ka pa kanta. Maglalo di kiti R&B. Maguspok pa di kantam nga tatang-tatang. Imposible nga awan lati ag kursonada kengkan when no ti makursonada am kadakwada. Kung naglalapsat damat. Ti agpaisutan ket adda. Adda na kursonada akon. Agpaiso Barok. Adda nubya mon. Manubyak to pay laing tang. Basit laingin na panawin ti urahin nyo. Palubos ni Apo. Maikang kayon ton ti apu ko yung mga wit to ti apelyedo tayo. Nukas na nakaragrag sakak Barok. Ala, baring no daak to pa nga makaimatang ti apu ko keng ka Barok. Nimit tatang. Apay matay kayo ka din. Saan mat? Nakasalsalon at kayo pailain. Buwan angim amumot to sakit ti pusok Barok. Yat adayom apong kasano no maatake ak. Di tayo lang amo. Ni tatang mat. Saan kayo nagsasaot kasta Saan kayo ngamin nga may stress? Tapno saan kayo maatake? Tapno
no nasulong at kay latangang kanayon. Alawon barok, uray ta nakaragrag sakak, kada ito nga imbagam kanyak. Nakaragrag sakak launay. Kastamot ni nanang mo sigurado ak naragsak kami adwa. Takunam, basit laengin nga panawin ti iyo uray mi. Maikan na kaminton ti apo kami, kengka. Wentang, iyo ray yulaeng, palubos ni apo. Uy, Besh, success. Tian niya, nobya ko ni Cecil. Talaga? When? Idi imbagakin ko nga ipatpating ko isuna. Idi inharem ko. Dagos nakwet asinong batan. Dua kamin kay ni Cecil, Besh. O, nasayat ano kasta, Besh? O, anya ti planom nga rod. Inton ka ano ka nga isuro ti panagaramid ti ubing. Kat uri inton rabiin, Besh. Ta inawis ko kami ni Suna nga ag-date kami inton Sabado. Awan ti sayangking nga oras. Kaya't kung maikan ti apo ko datatang gananang. Kaso papak ko walatlatan ti panang ti kinasayaat da kanyak. Alakit na sayat ano kasta? O sige inton rabiin nga rod. O intan to ag-check-in di motel. Agkita tanto di makdo ta mangrabiitan to pelaeng. Sige, Besh, madandalaga na. Ag-nervyusak. Anak ko matpaka-nervyusam. Tilada ka, kayam dayta. Kasti ko nak awan met ti Malaysia na keng ka, di ngamin? Aywan O, sige, ituloy nga rod. O sige, Besh, tuloy. Ana, Besh? Anak, rugyantan? Naka-ready ka din? Diyan ka mo, Besh. Kasano ka di? Ay na, naka-ignorante ka patlaunay nga bakla ka na yan. Makabibuya ka mati porno ti kunakit. Api ka siya pati aramiden ta? As in nga tuladen ta, di ti aramiden ta di porno? Saan ba tanaskin nga tuladen ta amin ti aramiden da? Si kamot? Uri tay basic laeng Uri tay missionary style laeng. Tinasisita, makabuo kayo kini Cecil. Makarga am isuna. Masikugam isuna. Ala, sige nga Rodbesh. Sikati makaamun No saan ko lang ang panpanunutin datatang kininanang. Diyak nga aramidin da ito Diyak ma-imagine nga kayak nga aramidin ti kastoy. O sige nga Rodrugyanan tan. Tirugrugi na, romansa pa ilano ko wano nga umuna. Kailangan masapol ag romansa kay pelaeng. Sikati mang-initiate. Sikatag first move. Sigurado ak, DJ nga mestra, awang pa'y amuna DJ. Baka awang pa'y padas na DJ, tiki na patay na unay kengkan. Baka di pinakaraman DJ. Ay, di talaan mo Ikasanong orod no adamunan. Pamatik di siya, awampay. Iso nga dapat sikati ag first move. Huwag niya taramidek. O syempre, romansaem. Kastoy. Agrek pa lang, aglabos na pala adwa. Baka masulitak ton, baka agbabawi ak. Nakalabos akong, Besh. Mabali na nakawawagan ti Besh. Imaginem nga shock ni Cecil. Bakakit no agnaig kayo to, ta Besh ko namken ko na. Imbes nga Cecil. Sige nga Rod Grace. Saan nga tinagan ko Di ba nagan ni Cecil? Imagine asyak ni Cecil. Tapno masanay ka. Kit imagine pa yung asyak ni Cecil. Alawin la. Cecil,
Ay na, tilaad na nga mabubrata kaminin. Apay, hamukit ituloy. Aman, ituloy ta. O, kas ko na, para kinitatangkin nanang mo dahito aramidin ta. Wen nga rod. Ikarkarigatak. Itorturin kon. Kasti ba? Wen, mayan. Neta. Isarek mo peta dilang. Marvin met nga mi. Kasti mayat ba? Mayat? Alay tuloy mo. Ipababam. Kisempay ni kitili. Tingin ko. Sa kanto isarano ni kiti barukong ko. Kasta, Marvin, naglaka kamit gaya masuruan. Marvin, apidi ka kuno ni Marvin. Kasta. Ket numalpasam na kita barukong ko. Ari kapem, ti palangganak. Ket numadlaw mo nga nabasan, mabalin mo to rugyananin. Rugyanam to nga iserrek, dahi tatarong mo. Ang inumet, saan pa unay nga nabasa? At daking kano kaya't mo akanin. No may rusok mo Ang imadda ka pala dita barukong ko kat nakabasbasa akon, Marvin. Nakabasbasan, Marvin. Mabalin mo nga isareken. Igamantaman. Nakatangtangken, Marvin. Nakatangtangken, Marvin. Uy, lalaki ka. Bakla ka, no lalaki ka. Alam, ituloy mo. Nagsayang ka nga bakla na ya. Nagsayang deti balangkoy mo nakatatidog. Abus na nagdakkel ti ulo na. Isarek ko nga din. Grace. Ay, Cecil. Grace Latan. Sige, Grace. Ay, Tan. Ano detan, Marvin? Agpapaisuro kami no saan? Mas na naka-expert kami at loko. Madaldalaak lang, Grace. Makitkitak mabibuyak laeng. Sweetie ka. Ibagang magpaisuro ka. Ang moment kaya. Ana, isarding tangarot. Saan? Ituloy mo. Ituloy mo, Marvin. Nagkanas. Naghimas ka, Marvin. Marvin, apikas la. Panagriknak. Panagriknak metin kit. Saan ang asla? Saan ka abakla? Panagriknak lalaki ka. Iti panagpanakpak mo. Kasla saan nga panagpanakpak ti bakla. Sweetie ka, lalaki kan samit. Marvin. Diyak man mo no api nga kastoy. May sursurot ak metlatan. Grace, nagmayat ka empty feeling na.
Marvin, kasla saan ka abakla talaga. Marvin. Marvin. Grace. Grace, mapanin. Marik na akon, mapanin. Sige, panmon. Aglipas kan, Marvin. Aglipas kan, itatayak pa ilaing ang nalpas. Sige nga, Rod. Sige, Grace. Marvin! Ni ko maklarans pinagpanakpak ko ta. Tinakban ni tunog na ti panakpak ti may sana. Napalabas ti duwang aldaw kasinyong natuloy ti panag-date mi kini Cecil. Tadwa nga aldaw kalpasan nga ada napasamak kada kami kini Grace nga best friend ko. Ket saan nakmeten nga replayan, saan nga agparparik na kanya kon. Kada text ko awan pulos reply na. No tawagak madinasungsungbatan. Ket intuloy ko nga rod di nakipag-date kini Cecil. Gaputa nagtulagan mi. Ket ka DJ nga aldaw at dati napasamak kada kami kini Cecil. No anya ti inaramid mi kini Grace. No kasanot pa nagpanakpak ko kini Grace. Kasjay met ti panang panakpak ko kini Cecil. Ngim apay akasla inim imas ko tinakinaig kini Grace. Idinto nga DJ ket practice ko malaeng. Practice laeng nga panagnaig mi. Ta DJ nga panagnaig ket panangisuro na la kanyak no kasano ti agaramid ti ubing. Nga isuntumet ti aramidak kini Cecil. Napalabas pa iti makalawas agsidaawa kon kasin. Apay anyat kinwa ni Grace. Likliklikan naksamet ten. Napan ko nga ro dinanon ni Grace ijay balay da kasin takayat ko akasarita launa isuna. Imbagta na danong ka dito Grace. Apay di ka sungbatan di kiti tawag ko. Di ka ag-reply ka di kiti text ko. Adda ka di na ibagak yung ka amadi. Bueno, adda naramid ko amadi. Sipon idi rabi nga adda napasamak ka data. Bigla ka lata nang nagpuka wakas laasok. Di ka met nagparpariknan. Ha? Saan met? Busy ak lang Marvin. Adulati ina si Kasok. Busy ka? Bueno, likliklikan nak. Ala, api ko maliklikan ka. Grace, agpudno ka kanya. Adda ka diti problema ta. Adda ka diti problemam. Awan. Oh, kumusta gayam ti panag-date yu kini Cecil? Natuloy matlaeng? Natuloy matlaeng. Kat adamet lang napasamak kada kayo. Kasi iso ti plano, di ba? Di ngamin? Oh, edi very good.
Oh, api nga da ka ditoy. Anya? Api da ka ditoy. Okay, di ba nobyam ni Cecilen? Saan na napinta sakit kitain nga agkadkadwata pay? Saan na kas ididatin? Ti iparparang mo ita ket adda nobyam di ngamin ni Cecil. Sumadi na mabalin nga kanayon ta nga agkadwa nga hanga kas di dati. Grace, api kas ta kamit din. Ana akas tuyak. Anya kuma. Ustumet timbagak di ngamin, Marvin. Panindigam ati pagkanobyum kini Cecil. Isu dapat tikadkadwam ita saan na siya. Grace, saan ka naragsak kini Cecil? Ha? At dati napasamak kada kayo tapos ibagam nga saan ka naragsak? Kat dimet kaya't mo nga ikanti apo ko dagiti naganak yang kaya? O, dahi tati gundaway mon. Ni Cecil ti sungbat ti problema mon. Api asaan ka pala naragsak ko nam? Grace, mariribuka na. Sabsabali ti marikrik na. Anya nga sabsabali ko, ma. Mailiwaking ka, Grace. Tal na anak man, Marvin. Kasladyak malipatan dahil di napasamak ka data. Agtala ka man dita, bakla. Seryoso aka, ingkang kini Cecil. Ingka itinobyam. Sana ka kurkurirwan dito kat adupe ubrak. Grace, jak siguradon. Ti anya manen, di ka sigurado kini Cecil? Jak sigurado no bakla ka talaga wino saan? Ha? Anya ti kunam? Sipod ay di napasamak ka data. Kas na nagbaliwen ti riknak. Makon-confusak. Intuloy ko tinakipag-date kini Cecil. Uri nung mariribuka na kidin. Tadyak pa sigurado idi no anyat marikrik na. Ket... Idi ada napasamak kada kami kini Cecil. Napaniknikak nga ada panagayat ko king ka Grace. Saan kas best friend? Kas pagayam no dikit ay ayatin ka talaga Grace. Si Kati pitpitik to'y pusok. Anyan ako na, Marvin. Grace, I miss you so much. Kailiw ka launay. Grace. Di kahit mo sawin, Marvin. Saan ka apod no abakla? No dikit lalaki ka? Kadagiti na palabas nga aldaw ket jak sigurado, Grace. Ngem itaket na paniknik akon. Alalaki ti pusok, Grace. Gaputa sikat ipit-pitik na do'y pusok. Sikat ipukpukaw na. Oh. Grace, ada problema ta. Anya? Ni Cecil, Grace. Ni Cecil. O, api ni Cecil. Di ba nabayagmet ngayon sinam isunan? Nga ibagam nga di ka sigurado ti marikrik nam kenkwana. Ket ko namet nga naawat na. Ure no kastang unay ti panagsangsakit na ako nam. When Grace ngim ti problema. Masikog ita ni Cecil. Nagbunga day di na minsan na panagnaigmi. Ha? Oh my God. Marvin, anya nga ro ti aramiden ta?
Ikamat na kanyak ti sikog na Grace. Impakaamunan ka digiti naganak ken kuana. Asyak ti nakasikog ken kuana. Pati digiti naganak kanyak. Impakaamuna kadakwadan. Ket ti kayat datatang ken nanang ket takderak ni Cecil. Takderak ti responsibilidad ko akas ama ti ubing nga adda ti saklot na. Anya? Kasano ta nga rod, Marvin? Kasano nga rod ti relasyon ta? Kasano nga rod din ket agin inayat ta adua? Isong nga rod ti problema, Grace. Sika ti ipatpateg ko sa ana ni Cecil. Jack amo ti aramide, Grace. Mariribukan ti panunot ko. Dayta ti agdama aparikot ko kasin, akayat ko apabalakadan kada kayo. Ti amok no natalnan ti relasyon mi kini Grace. Ngem dimteng met dayto nga problema kini Cecil. Aniya tinasayaat nga aramidek kadayto ya parikot ko kasin. Surutek ti pusok ta ituloy ko ti relasyon mi kini Grace. Wenno patgak ti kayat dagiti naganak kanyak nga takderak ti responsibilidad ko kini Cecil nga nasikugak. Agyaman ak ngarod kasin ti anos mo nga nagpanakpak. Ti anos mo nga nang ti anos mo nga nang nanganggo dayta nakaap ka dadakulap mo. Yanos mo nga nang ornos ken nang ibasa dati parikot ko iti biyag. Ket sapay kumatamay kandakto iti niya napinda sa balakad. More power to your show. Kumusta ka itan kasin? Ket na kaya aming agserserbi dita na MRC Studio. To'y mariribukan ti panunot na. Marvin iti Ilocos Norte. Nangutin ba? Nangutin naman. Ay na, dito nga ron mga kasin, iti pakasaritaan, iti parikot, iti biyag ni Marvin, iti Ilocos Norte, kaasipay ni Grace Piman, ko na. Kaya iti basa tayo, supay ang. Alright mga kasin, mabalit ni Arugyan iti mangibasa ka iti paspasa kong tapno naman makaadopta iti kang kanta. Yes. Wow. Jeffrey Sagario Asuncion, shout out man digiti madamad dingeg dita Ilit Bakara, barangay Paninaan. Kaskada Onyok, Noli, Uncle Islao, Asuncion. Musta kayon guys? Hello kini Marites Tejada. Kala nakilnet jay bennek mo Grace ko na. Umisan ka, kasta unay tikin na. Wow, adapid dua tay panakpak ko na ni JC Lee. Si kakakaisuna. Sapay tama mati. Happy watching pa kini Kasin Emmy Boni dito Hawaii, ni Cheryl Corpus Cardenas, ni Manang Novelin Lianyo Agriam Ramos, ni Christine De La Fuente, Christina Oldico, Unique Heart, Kaslag Sultop, Bisokol Kasing, Maricel Llanto Pasyon, adda pinagselos ni Besmon ng sender. Baka da kayo metlang ken Besmo ti agkatuluyan. Ay, so dati, pa lang, di pinalpas. Sige. Ayan, nirugyan tayo roden ni Heaven Madrigal, paraan anak jay bakbakit, para awir jay ubingin asawaim ida adwan ko na. Mayat met, asawain mo.
nakaduwag Oh, na, no, di kan to Marvin, pay sana sigurado, duat asama mababain. Tanog, sublin to ti kinabaklam, akin maalakan to ti lalaki, tapno ta, ayan. Tapno, agporsam kay ton. all. Tapno hanto nga agimon dyan, may isa na akong partner. Kasanong ni Besh, kung ano ni J. Ren, ukay-ukay. Ayan, kung naman ni Mikaya Pacorza, being part of LGBTQ community, advice ko sa iyo, friend, sister ang lahat ng problema. Ang taong makikinig sa iyo, kundi sa iyong mahal na ina. Uy. Yung mahal na ina ko na. Handa siyang makinig sa lahat pag ina-i-open mo na. Di tayo kina, ano na. Ayan, nakatid doon. Kaya lang ti problema, ag-out ko man, angim, hindi nakaraman ti bibing ka. Di jay mo ten, sa bali mo ten, nagbali mo ten, dirik nana. Ang adan to lata siguro. Yes. Siguro na in love lang kay ni Grace kasi nakaraman. Ni Elensky Sanchez, Clarence, adapi pag-asam, kunana. Sumapol ka lang tikas kay ni Grace. Soon. Yes, soon. Kuna ni Rogin, Jack to kaya't makiid, daking kwanan. Ala, bes. Ala, bes. Rogin kan dadwam data pantim no ka. Baka no masulisog. Lalo na da espiritu ti gin tonic. Kaya, kung nagmatataan na, duwa pa iti kabsat kung lalaki. Wain ko na alay tuloy mo man data. Ilisak may tuloy yan ni Mikay Pakurza. Uwe. Kung ni nanay mo kano. Oh, tapos isunantot may baga ken tatay mo. Kung isa kang bakla sa una magalit siya pero pagdaan ng ilang araw, buwan matatanggap niya rin bilang ikaw. Basta gagawa ka ng mabuti, yung di dapat nakakahiya ang ginagawa. Sa kwento mo parang takot ka na di mo mapagbigyan ang hiling ng iyong ama na bigyan mo ng apo. Bago mo sana ginawa yan, nag-isip ka muna, di naman laro ang pagtatalik. Natawa nga ako kasi Pumayag. may alam ka sa sex, kunana. Oh. Friend naman, dapat pinigilan mo sarili mo. Di dapat yon. Basta friend, sana napakinggan mo na lang sana ang kasabihan na mahirap magpakababae kung di ka tunay na babae. Mahirap magpakalalaki kung di ka tunay na lalaki. Basta friend, good luck sa'yo kung kaya mo pa naman maging lalaki. Why not? Madami naman dyan, tanggap din nila kahit ganyan ka. Basta mahalin mo siya ng lubos. Keep safe. Yes. Galing mo, Idol Yoyong. Ayan. Proud to be LGBTQ. Kung na ni Mikay. Oh, ni Mikay Pacorza. Mikay Pakurza. Bongga naman. Kung nampay ni ewan pa ni Rendon Colimnas Maribel, kung sino ang nabuntis mo, sender, ay ituloy mo na yan. Balang araw ay matututunan mo ring mahalin si Cecil. Just pray lang, sender. Ang second option naman, sender, ay pwede naman kayong magsama ni Grace at suportahan mo na lang yung baby. Yes. Kaya lang, kahit nga ti parents na, ni Cecil, nga nasikugan na, esot takderan na. Yan, ni Marites Tejada, ti makunak sender, agyaman latan ti paggaak nga in pa. Ni kasin yung Thank you so much, Marites Tejada. Ayan, kung napay ni Mami Elma, permi nga makapaelek ti problem, sender dakkel gayam ti epekto ti bakla nga makaraman ti palanggana isugayam ti makapagbalbali ti rikna. No siya ti si ka sender mas nasaysayat no surutem no sino nga talaga ti para di ta pusom ngem kaasimet ti may nga na ilawan ko na ilawan pauna yan besh ko na. God bless you. Kung nanapin ti Bebelin Doktor no nga nagwera makapaelek man dayta awan maibaga kasin. Pa-shout out na lang yung kambal ko kunana. Lorilyn Butay, alam na beshi, makarelate ka dita kambal. Yes, kuna pa ni Ronald Robles. Asawaem ida nga duan abrad. Tano awan dakdakes, di ba sabi mo gusto ng ama mo na magkaroon sa iyo ng apo para mabilis maparami. Para makarami. Lahi mo, Brad. Oo, para makarami. Opo, wag naman. May isa lang dapat. Stick to one dapat. Dahil kita ti Jack Paulos maawatan mo. Apay nga, adala nga Ruden, agsapol ka pala sa bali. Ay, sana all. Dreamio Palpalatok, watching from Madrid, Spain. Yes. Ni Hanilet Vergara. Ay, awan gayam ti comment na. Ni Ronald, ay, nalpasetan. Yes. Ni JC Lee, han mo ko mangamin nga intultuloy nga inarim ni Cecil idin tanaraman namot palangganan Grace idin. Pero numan minahal mo met ni Cecil iso tituluyan mo kasi adaputot mo ka di Jayen no lakit dihan nga masikog ni Grace. Ti panunute mo tadjay na buo yo ken Cecil napatpatig ti anak.
Kuna na paninsaro no ni Mami Cecil, lalaki kan tulat tangamin, apay ta kailangan pelang ti mag-practice ko na. Urenan mo lalaki kalatta, may samet ti best friend mo. Ibaga nga practice lang, ket nagganas met tende panakpak yun. Panakpak yun ko na nakasin. Oh. We, wag ka man kasin yung kuna natin ti ana. Sino? Ti stick ti one kung kuna. Ni Mami Maritas Tejada. Si ka, Marites, Yan, happy watching ba kini Kumpadre Ronald Balanay Agresor? Sabi watching. Kumadre Beverly Retotal Balanay. Yes, kasama kini Mami Agnes J. Ganyo. Jagaya Yes, at dabay ko na ni Mami Maricel Lanto Pasyon. Nasaysaya at sender piliyam ni Cecil ta nakabuo kayo ti ubingen. Kasarita man nasaya at ni Grace nga saan ada kayo ti agkatuluyanen. At dan tulat ta time na nga makasapol met ti partner na. Oh, ni Ella Amara, complete outside for people to see, but broken inside. Hi, Kasin. Siyempre, sender, sa mahal mo ko, nanay. So ni yes, Surutin Grace na di ron, puso na ni Grace. Ni Joakim, wala na, dapat lang atakderam ti responsibilidad mo kin Cecil Sender, tayo naramid bumet. Agpakalalaki ka, kunana. Kunana. Ay, kuna pa ni Unique Heart Sender kaasi jay ano yun para kaasi jay ubing. Always priority ti ubing kesa pilyem ta pusong kaasi ta ubing nga maapektuhan daram lang ta dayta ubing maayos pa yan if ako kay Grace piliin mo magparaya kasi may bata na. Yan. Hello kay Crescencia Oldiko. Kuna na, you make me laugh kasi nyo. Kuna, thank you so much. Paglubo na yung idangadwan. Kuna na pwede JC Lee. Agat ka tay talat, Agat ka tay latat dakulap inaldawin. Kuna ni Heaven Madrigal. Yes, kuna pa ni Mami Maricel Lanto Pasyon. Ay, sugat. Nalpas ka. Nabas kita. Oh, dito ay. Ay, hampay. Ay, nabasa mo na lang? Hampay. Nakasaya at sender piliyam ni Cecil ta nakabuo kayong ti ubingen ko na ni Unique Heart sender ka CJ Ubing always ay nalpas mo na ni Heaven Madrigal sender andyan na yan buntis na si Cecil ket isu ati itong pal mo kasi dati met nga isot imo na nga inayat mo ipagpagapom ta ubing ata ka asimet. Correct. Renzel Bareng, happy watching. Oh, hi Bareng. Ay Bareng, Renzel Bareng. Ni Toys Madrid, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo, sender. Good luck and God bless. Kung napay ni Bebelin Noguera, kwento ba yan ni Ogie Diaz? Same day ta kwento na. Kung na, adubay ti ana, adapin ni Ariel, ano siya may sabi? Ariel, basta. Aduda. Adapin, di kiti may bagang mestro. Hindi, mestro ka ni instructor ni Kumpadre Ronald Balanay Agresor di adita MMS show instructor na ti PE ada kano putot na malayo ni kasin yung talot putot nang hanggang pudno nga lalaki baka kulpi Super. nakaraman lang siguro bibingka idi Yes. Toys Madrid ay nalpasan ni Bebelin Noguera. Nalpas gaya men. Hindi masama kung minsan suwayin mo yung nanay mo. Basta mo nga magiging masaya ka sa desisyon mo. Kunana. Surutem ka nun, anyat ikis tapusom. Wow. Ni Crescencia Oldiko, ay sus napasubon ni Marvin kay ni Cecil. Problemado lang nga din ni Marvin. Kasano nga yun ni Grace nga ipitpitik ti pusom. Well, select the best. Isipin mo rin yung anak mo. Ni Manong Bernard Bonus, denggek tumanmet ti balakad mo anak Clarence ko na. I win. Daddy RF. Anyat Super. makunam ko na pa ni Unique Heart. Shout out ka naman kini kasin Judeline Valdez Echevarria dita Pangasinan. Kumusta kayo dita Echevarria family Yes, sa hello Pangasinan? po. Mami Lihong Hong, happy watching. Ni Gemaline Bautista, Divine Tinsky, happy watching. Delia Mariano Gorgonio, kung na sender, relate na ta nila kay ko, kaskeng ka, iso awan balakad ko. Ula, hangatanga nila kay mo, dedi sender. Kasta kano nila kay na, arimbaklain siguro, idi hanga sigurado. Siguro, pinaraan na ima siguro, bibingka na, dahito Delia Mariano Gorgonio. Makapaator tinagkulti. Baka kasi. Ada anak mo nga balasa nga mabalinting ereto ken Clarence. Kasi? Wait lang kasi.
Kat madin sa magargari kada Jessica ken Rogin. Medyo Baka- nadigat pa lang kasi. Baka na, Clarence, baka no, deti dakdakkel ti bumper na, baka may mayat. Baka magargari ka ba, sit? Hindi lang ang moment, ah. Charot. Bartekan yun to, man. Oh, tatugawan yun to. Wala, ako na. Talaga, ako na. Auntie Marie, sabi watching from Hong Kong. Kasanunguro din sender no duada nga na si Kugamon ket kaasi jay maisan no kas pagarigan kuna na pa ni Rina sat Apple ni Elma ate Elma mo taw nga tan Elman. Ate Elma ba deta no ka? Uwan. Oh, kas lang ko ubing nga lang ana. Iso nga alang-anak nga ag-ate. Yan, ni Sai Sishin, ngunaklatan. Selepet met, tabesh mo, sender, makaramramanan nga talaga, ti panakpak ko na. Ano ito, Ignacio ko naman ni Elensky Sanchez? Ano Baka Ignacio no ka? Baka Ignacio tay, baklaman nga, Happy watching, Mekin, sa Daku Ukadaz. Yes. Ni Lee Hong Kong. Hi, Clarence from Hong Kong ko na. Yes. Ni Taa Silvera, uray anya ti aramiden, no bakla ka lata, aguray, ng Uray Uray ng rik na ka, nagrik na ka alalaki tata. No makakita ka iti lalaki nga mang parik na tapuso, makasla kumakin ka asin agsubli ti kinabaklam, saan mo nga maigawit tarik na. Lalo manin no ni Apple Boy ti makita nga ti medyo da dusol-dusol na sangon na. Lilibet Tino Kabugon na sir, nagan album nyo Ilocano Songs. Ayan, punta lang po sa YouTube. Ayan. Tina-album na no ka di jay, Nemer Studio. Oh, Neymar Studio Picture Album, Photo Frame. Ayan. Sa Corny. Balete. Kurni. Deti mo't marites tila de bagbagana. Surutem tay ikis tapaltat mo sender ko na. Kasi no, den daw tagingiwat nanto agikisen. Makakitat paltat ti sa bali ta. Kung kulanto tagingiwat na. O baka agsubli. Agsubli ko na. Oh, Diyos ko. Ay, dangat tendency na kasi no ka. Sige lang din ang Ay na. Alangit, baring malpas deti balakad din ta makanta tayo. Ni Hanilat Vergara, awan may balakad ko kasin pero kayat ko din ken balakad mo Clarence. Ken kasin yung. Ken kasi yung. Ni kumpad Ronald, kukwak lata ni Clarence and kumpad ko na. Ayan, Daddy Ronald. Ni Gina Guillermo, marami kang katulad sender. My friend din ako. Bakla siya talaga, pero noong nakatikim din ng babae, pinilit niyang nagbago. Pero hindi talaga hanggat naging dalawa na ang anak niya, nakatapos na sila ng college, accept ng mga anak niya. Hanggang ngayon, masaya ang family nila. Uy. Lily Toledo, kan anong dito eh? Auntie kasi. Ay, auntie. Auntie Oh, auntie! Lily. Auntie! Ada pa'y pag-asa na dati ka anak ha. Maya iso nga. Auntie Cecil Rapisora, happy watching. Happy watching. Ay, awan ka no, kuna ni Delia Mariano Gorgonio. Dua nga lalaki ka no, anak na. Idikad ka ba, Dikad kahit na sa uwan, di lalaki lat may reto na keng ka. Awang nga rod, yan. Anak nila kay ko kasket Clarence ko na. Ay, wun, may isa ka no, kasking ka no? Uwet ka no. At tatan, amo yun ti solusyon na no, kahit yung aturen. Kaya, so no, di kita iuray yung man nga, ag 18 years old ni Andrea, tabaring na daldo may pan nakaator na. Uwet, baka. Ninto ka no Jamaica Deli mo yan, dati anak ni Evie Cloud. Oh, ipaasawatan to. Ayan, kasla dati manok kan nga nga pagpanlutin tanto isa. Baka lang dati lang nagpinungod da. Isupay. Oh, imbes nga ipamu ko may sudat kwarto. Tagpalot da dyan, panakpak da dyan, baka sa bali to obradan. Pimpin na nga tanong. Oo, pero sa angkat make-upan to, gaya ni Andrea ni Jamaican. Isupay. Dapat kat mag-guide na nga nalaing. Ayan. Well, Oy, mami si Hada, happy lang. Delia Gorgonio, taga-dingras nila kay ko, bakla isuna ngem pinagbalbaliw ko. Nagbirtod ngamin dahil nga bibingkak ko nana. Dahil palang Sana all ganak. Mami Delia. Oo. Sabsabalita palang gaman di Mami Delia. Basta Delia nga talaga. Basta Delia at nagan na. Nabirtod talaga di kita sika. Madelia pa. Ayan. Yeah, Inay pa, Leonie Baroro Ermitanio, happy watching, Inay. Saan ngamin nga makaumat tarong kasin ko na ni Christine de la Fuente. Pero ni Rogin, di na kahit ti tarong. Na kahit agsidat tarong. Subay na iwas si Tarong ko. Subay
Ha? Prito? Prito nga tarong. Ay, magus talaga. Oh. Tika pan ba, damit lang nga prinito. Ayat. Tsaka. Kahit nasawin, asin na di nabayag. Nagbayagan na. Prinito tarong na. Di men? Ano tay? Dati nagbayagan na. Oh, di ba kabayagan tatape lang? Owen. Dati kit makalawas lang awanin, oh. Hindi na kahit Sina tarungin. dagan, Dati palat kababayagan nga tarong kahit sa na prito di tarong na di dyan. At isot paborito na han. Na prito. Apay nakita? Ma'am? Ay na. Natiklokan na Renz. Apay nakita di tarong na. Di tarong Ay, jaklaan mo gaya. Bakit ka na prito? Ay, nakita mo lakit din. Lakit noon. Tata, nagkabukinganen. Apay amom nga hanga na prito, deti tarong na. Hanga na prito. Tarong Lakit nga ta, ing-ingutan. nahula. Tarong nga ing-ingutan nga pa, ano taganan? Nga inlasin ni Rogin nga si Daen nanto. Prito nga tarong. Apay amom nga hanga prito, gayam. Lakit na hulaak. Hulaak na. My God, magkakaalaman na. Ay, yatan ako na. Ayan. Kuya Lisa Villano na nga, bumit lang kay story. Baka kasdikan dumit. Anang Rodi dyan tarong na? Ni Mang Lisin, no? Ti, puke-puke? Puke-puke. Puke-puke. Baka puke-puke. Puke-puke, tiluto na. Ang prito. Te puke-puke sang kabasit lang ti anana ko na. Okay. Uy, in fairness, kaimasan ti tarong, nasustansya pa'y, sumeksi ka pa'y, agragsak ka pa'y ti tarong. Promise ko na ni Marites Tejada, pinapan ti tarong, dahito yan. Ni kumpad Ronald, no, adapi orasyo kumpad, play mo man tayo if tomorrow never comes. Ayan. Okay. Ni Bebelin ko na nabay mabalin met sender nga pilyam ti nasikugam ta kayat met ni tatang mo ti agkaapo. Thank you so much mga kasin. Nagwapo nga talagang Clarence Garcia Toledo Barok po na. Ni Rina Sat Apple. Sigat mang puto tak tumit Marmelina sa Apple. Okay, mga kasin. Charot. DJ nga ron, di kati balakad. Sabay ko mga problem sender ta adapay adati napidot mo nga napita sa balakad. Ngayon, syempre, napimpinas mo lang ti pa nagbalakad no, ang kapon mismo iti mesa nga kapatpadam. Ayan, ni Clarence. Lamang, Clarence, anya ti may balakad mo rin ko ano. Shock sender. Ayun para shock ke sender. Usto lang kay inobram. Nga nag-practice? Gusto lang nga nang raman ti bibingka? Wen usto lang. Pero di kat kaya na sa huwen, maaramid mo ito mo di dyan. Anakit. Gusto lang ko na. Gusto lang ko Gusto na. akit ket bet ni tatang na. Ape hanga kahit ni tatang mo? Jak lang mo wet no kahit ni tatang ko. Man siguro kasi damit ka usat ko nga duwa nga lalaki na. Kita sa huwen, at dati mangiwaras ti puliyon. Wen ada mangiwaras si Pulimi. Iso nga kailangan nga agiwaras pa yen. Di kiti ba kakaanakam, nalalaing da kumanta? Nalalaing dag sala? Wen. Nalalaing dag host? Isto na nga rutin, Wen. nagpatamlatan. Uston. Hanga kailangan, di kita... Wen ang kailangan eh. Hanga kailangan, di kita anamon, di kita... Baka the sender nga min kat awan pay pulida nga kad siya. Iso nga kailangan na pay ti agiwaras. Charot lang sender. Ayan. Gusto lang sender. Ayan. Apo siya sa aking problema daytan, Diyos ko. Ayan. Sino di kiti... So nga sumapulak man dati uri ada anak nan basta lalaki. Ay tay amuna garamit ti lalaki. Ay lalaki ang kulping. Ada pala pag-asa. Ayan. Ada pay lang. Jamaica Delim, you're my last hope. Ayan, for Andrea. Maybe no 13, 14 mabalin siguro na. Mayate. 13, 14. Uwe, damit ka chay. In 3 years time or 4 years time, maybe we'll your mom and I have talked already about that. Apo, Because yan. Oo, naka-ready ko nam Baring no maator pa. Baring maator pa. Sayang dati tarong na. Sayang pa di kalid na. Kaya po ay Kuna ni mamang ni Kuya Lee. ay ban pag-asa kon ang baka no maanati kakabaanan neti seryoso unay pa nagbasa na. Alakit baka may tulad dumit kan ni Ni problem sender nga. Well, Yes, sabi ko ma. Iso nga saklatan ti agana. No kumahang ko hanga may waras ti pulik. Babaen digiti putot ko lalaki nga awid dati Ruiz nga apelyido. Siyaklatan ti agpaadon. Iso nga agsapulak. Agpaado ang latan. Uwe, nagpaadam sila uong lang nga. No sino di kiti mangayat met nga maadaan iti kalidan nga anak.
Ay, ken announcement man gayam nga mga kasin ay ating kulak dati nga very important announcement nga iba man. Dati amin kanayon nga kasi nga panag gibasat problem of the day. Ket medyo marigata na aya isong nga dumawatak man ditulong kadigiti aming nga viewers. Tap no ti malag-anan met DJ panagibasak panagaramid ko kasi agaramid ak pa eh. Iso nga agpa-sponsorak man digiti na ayat nga tumulong ag-sponsor ta mga latay man mang hierarchy extra talents ditoy dati number one masapol ko ti para panakpak para kasay at medyo nagibas-basa kami hangko unay mairapin so nga danto i-training ko nga para panakpak eta sa balin to pa dati matrain nga lakto pa ti babae balasang preferably nga ti mabalin ko to nga kisen ti actual nga kisek no iso nga digiti agad live Nagsulte mo, tigda agbuya, nagiti viewers. Tapay. Ket, live dito, mabuy-buya da nga anan sa baling nga live. Kasla artista ko Uy, mga kasla drama lang, ustungor nga kasla drama, tape. diba? Uy, kasla ko man, dati ag-ana ka lang. Palabas ka ti ana, kailangan actual mo. Na-upgrade nga talaga dati, dakulap ko mga kasi. Aglalo ket, kada mangrugi, or sakbay mangrugi ti programa, agsiarak nga agsiar. Ag what if malipadak tiyag sabon. Oh. Gusto lang, mga samit. So nga, kapsabol kami, tinalaing ti panakpak na preferably, digiti agal-alaga ti kalapati. Digiti nalaing. Ayan. May kadwa, dati nalaing makibinisito. Ayan, nga ti adatunog na, diti ringgur. We're hiring ko naman. We're hiring. Ayan, no, adam amom si ka Clarence, agi-recommenda kayo. Alam ka, nag-apply ang tupay abarin kalap net. Ada audition na. Ada audition na to. Live to ti audition na tapos digiti to audience ti agpili ni sunod ti kamayatan ti sound na. At adun to tupak nga dumpeng. Madi nga masumali digiti viewers tayo nga adat abroad at adat mo ti abroad. Ayan. I agree ko na ni Mas Daddy Ronald wala na aggressor ni. I agree with your plan. Kunana. Sa bali to pa, di para panakpak. Di para panakmak nanton. Basit met lang ti ana na DJ. DJ para di actual to nga mabisito iso lang ti nalaklaka ti sweldo na DJ kasi ano eh. Nalakambat lang DJ makikibinisito. Sa bali to may agpanakpak ko na. May di agareng-eng ko na. Agareng-eng. Sa bali pa. Pag ngam DJ pa nagareng-eng, gagangin met lang awan obrano ko da Rogin ken ni Jessica no kay da apply pa extra income da. Dati kasi kanay nga siya siyempre, makaumamet na, day areng ko, kada aso ko. Sige man, magkati mo, Rogin. Ag-apply ka itan. Apply nga, di ba? Lumbaan ni Jessica. Itatatawan suna. Mano ka di masapol? Nga para ereng-eng. Agad, may salaeng. May salang. May nga ubing, may nga bakit gayam. At ano bakit di involve? Sa bali nga ti areng-eng, ti bakit. Gan sa bali pa yung makibinis ito, bakit nga medyo ubing. Ti bakit, permi nga inga nga na, permi jigiwat na. Nga ti nakaring-ringgur. Nga di kurang nang gad, deti ramot ti dila nagad dumanon ije ti gugut ti lalaki kasi jay. Kasi di karinggur na ni uno. Sabsabali nga talaga. No ti ubing, medyo pakyeme pa lang nga ti ana, nakakidem. Ti bakit nakamulagat, aya. Amom lang kaya pa ni Rugin ti agareng-eng kasla bakit. Oo, di ba? ala. Ti kasla bakit ti areng-eng na baka kaya na pa, di iso na nukwalat na pa yen. Ken para areng-eng alalaki. Hanambali di dyan, adani Apple Boy. Ana nakasaritak sunan. Kayang-kaya na di dyan, kasla no ko ma-Japanese ko ma-lalaki ket. Wala na. The Chinese ket. Korean. No arod foreigner ko naket. Kayang-kaya ta. Come on baby. Come on baby. Baka na-train ni anak mo Kuya Apple Boy. So nga ka muna dagito. Kabisado na si kahit nasa una, napadasam amin kita ko haan na buyak lang ko na. Expert. Nor gagangay lang Ilocano ko na kahit. Ay, ganyan. Sila. Nord Tagalog. Tagalog. Or Bisayano ko kadyan. Nung araw, di kati kornin ko na kita, mahal kita Minerva. Madamat panakpak na kat, mahal kita Minerva. Di ba, nag-kornin yan? Corny talaga. Corny. Very 1976. Sino ag-apply mga kasin? Ay, ag-recommend na kay man. Well. Matot, happy watching.
Ala, pero nga nagragsak ko na ni Asinom J ko na. Dati mat marites tihada ano, agaring enjoy gusing ko na lang. Ay, that's bad yan. That's bad. Don't hunting pag-aanan niya. Hanakit ba? Patas mo Marjin? Ipatas mo hindi jay. Aring Hindi ko in-break na kan? Baka mas lalo nakapay nga ayatan. Supay di ba? Kasi, kung nanantong ipakat mo mga kanyak, di kanyang aring love, kung nananto. Kayak lang. Apay no siya, tigaduam ko, di nga maaramid na kita. Ngayon no, dita live show, kit maaramid mo, met. Kit apay, anya ka, di aring kuno kwa. Kasi tiyan, Di aring aring hindi ko sing ay tiyan. Asa ka mo. Di aring ang di virgin. Aray. Kasi gaya na aring ang alam ka, aring ang musika Rogin. Sabsabali talaga. Ay, sino dati nang ibaga siya kung kasin available mo. Dito siya makakanta dito. Ako na ni Kuya ni Dari Ronald bala ni aggression do at danak lang kumadita Shakti para panakpakin Ay, ko na. kumpad Ronald. Ayan, amok ti panakpak mo. Amo na ti panakpak amin ti ana. Iso ti nakasursurwak na ni kumpad Ronald. Expert. Isurat tayong suro kanya. Kasino ka kumpad ko na. Ronald. Kasino ka no ti nakutong jemesa, nalukmig jemesa, kastoy ko na na. Wow. Ay, kasi ka natarik. Wan. Ay, panakpak No nakutong dangadwa. Dua nga tulang nasakit. Nasakit dua nga tulang. Abi makarelate ka Rojin? When makarelate ni Rogin, lagi. Oh, iso nga digiti agnobya nga nakutong adwa, handa unay kahit tagpapas. Uy, nasakit. Nasakit. Tulang. Bunga tulang. Iso nga namimpinas na di mesa nakutong, mesa na lukmeg. Either jalalakit na lukmeg, di mo bingtin ay babait na lukmeg. Basta importante, smooth di dyan anana. Nord, mas makarit na lukmeg dang adwa. Si na lukmeg adwa. Kasla bugsit. Kasta. May kaman. Kasla ba nagtupak asakot bagas Gusto ito ka yan? kasta. Kasla ito tupak asakot bagas. Ngayon Kajay talaga doon na lukmeg, men. Basta sa Rogin. Ama, kasi ayoko na ko ng Sakit bakit. dito. Sakit talaga dito. Kahit nasa, isa mo lahan unay kahit ni Regina agamit ha. Nasakit. Uwe. Ni Jessica kahit ano-anusan na ita. Ay, kita mo tuman no. Ala. Wala na kukuha si Ano man. kabilem. Ay, kita am tuman. Ay, uy, ilibas mo tuman si Carogino. Tiwat maturok so na into no agsubliton Domingo. Uwe. Ilibas mo taman. Ibabam to diti pantina. Kita im diti na. Diti nga to na. Nulumlum tek. Naglablabaka. Nulumlum tek. Ay, effective. Nulumlum tek. Nasa uwe nagagarat. At aduwa nga to lang. Ala, api, nakutong ka ni Jessica. Alam, medyo dakil with basit bagiti asawan. Ay, Ay, boyfriend na. Boyfriend na. Uwen, boyfriend na. Ah. Uwen, nataytayag. Nataytayag lang. Natetayag lang. Sino natetayag ni Jessica? Saan? Ani, Ay, ti boyfriend na. Basit ni Jessica, baka pagat na lang, tenyad na. Ay, kakaasing nga rin din dyan. Uwe. Adi pa pulig-puligusin na lang. Iso ba na, daul ulaw na siya. Medyo, uwe. madmadlaw ko kin Rogin ka. Gabo ka digit. Ay, digit na palabas nga aldaw. Tapos na, ti mapampukpukaw na at panunot na. Sino ni Rogin? Ni Jessica? Ay, Jessica, ko na Uwe. kumang. Ni Jessica. Di ba, sala nga sala no ka nga, Uwe. bigay nga dinamot kukuhain na. Di dyan na awurret lang, nagwurret ti panunot na. Dati Baka. kapupuligos siguro di dyan. Kapupuligos na. Uwan. Nagasim talaga Ala, batit. Jessica. Tapos, kasi na sa iwas-wasiwas siguro. Ala ni Jessica. Very sweet ko na. Deda trigat na no agawid kayo, may lako-lako kayo. Kaya Ala. sino sumaron agawid ta may lako-lako. Hangamot nga agawid ni Anang Imbag kini Rogin tahan ni madlaw no medyo aglitam. Hindi. Ustumet namin si ka. Ustumet namin. So mabali na Kami sa ipambar. Trigaten. Mabali na pambar nga na nainitan lang dahil ta. Or At least king Clarence, di pa kalasinam lang no kuana dahil medyo
kung kunanan ka, sakit tapangan. Anak ko nga pangaan si ka. Uy. Expert. Okay. Po, Diyos ko, ay, may kito kong mantan, hinakman pala, CR. Kasang roleta kung kunan. Isla ruleta, ni puligo. Ipasakay mo to sa mga di puligo. Eso siguro nakaber dyan, di panunot na. Nakulog, nakulog, di panunot na, di utek na. Ayan eh. Dabdaba kas Ay, na Diyos ko, isto na, nasakit buksit kon, kunada. Request ni Babylin sa Jan Marukin. Speaking of Jessica, dedikanta ng inisponsoran ni Dimple Cabingas. Yes. Sika. Maglabas man, di oras wenno panuwin. Kit siksikan tupay laeng, siksika laeng, tipan panunutek sika. Di ar-ara paapek, sipot pay laeng, hindi nasusurot pusok nga agayatin. Sika, tinurure ko nga ayan, dandani pa'y naupay, naguray, daytoy pusok, itaadakan. Sika, di kinitaw ko nga ayan, di inted ni Apo, apang iparik na akti, pateken putput nung ayan. Sipud idi, demteng kan dito imbyag ko, ring manyag di lubong ko, nakaisem aka na yun, to'y pusog ka po, tanapod no tiin sobad mo, nga ayat iti ayat ko, itang nagragrag o magiken puso. Sika, tinurure ko nga ayan, dandani pa'y naupay, naguray, daytoy puso, itaadakan. Sika, di kinito ko nga ayan, di inten ni Apo, apang iparik na akti, pateken putput nung nga ayan, italaeng nga gayatak, sabay lang kuma, tasika laeng, di ayatek titong palbiyak ko. Sika, tinururay ko nga ayat, dandani pa'y naupay, naguray, daytoy puso, itaadakan. Sika, di kinitaw ko nga ayat, di inted ni Apo, apang iparik na akti, pateken putput nung nga ayan. Dandani pa'y naupay, naguray, daytoy puso, itaadakan. Sika, di kinitaw ko nga ayan, di inted ni Apo, apang iparik na akti, pateken putput nung nga ayan.
tataya request ni Mami Bibili sa John Marukin nga kanta ni Jessica Edra. Isa rin mama dati request ni Mami Lilia Sunoho bonus ka dungon ni Ilocano. Alright. Sponsored by Mami Lilia Sunoho bonus and Tito RMG Burn. Sagot ko kada kay Amin. Siksikan tulaeng tinag ay ayaten. Ato man natawanan iti naglabas kantulaeng tinaginay ayan subsublianak idi naragsakakanyak daday di pusok sikalat pagpitikanan ket urayadan sa balinga ayat mon at daak lang ditoy ngagor ureken ka oray nasakit naragsagat sa bali siksikan tulaeng tinag ay ayaten ket orayadan sa bali nga ayat mo adaak lang ditoy ngagor oreken ka oray nasakit naragsagat sa bali siksikan tulaeng tinag ay ayaten siksikan tulaeng siksikan tulaeng siksikan tulaeng tinag ay ayaten. Alright, thank you so much. Ayan mga kasin si Saranok Manngortia. Request ni Mami Jeanette Tubera. Ayan, at 1,000 years. Ayan. Yan, isagot ko kami kata kayo mga kasin. Ayan, Mami Jeanette Tubera, request mo niya 1,000 years. Ayan, isagot ko pa kini mo ni Attorney Krista. Yes. Ayan, para kata kayo amin mga kasin.
closer now. Yes. Yes, ayan, thank you so much, Mommy Jeanette Tubera. Ang isa tinang request. Mga meron na pakundudang, thank you so much. Alright, isaro na may mamat dito yung request ni, saan ang request dito yun? Ate Hannah Vergara, dati Somewhere Out There nga kanta. Dati Yes. mini-sponsor ni Mami Novelin Yanyo Graham Ramos. Thank you, Mami Novelin Yanyo Graham Ramos. Happy watching pa kay Mami Christine Laguardia. Lagwar, happy watching. Alright, dito yun. Ready kan, Besh? Ready na akong best. Alright. Karagitay amin niya in love. Ay, sana all. Sir Andy Lacar, sagot mo pa kanya. Yes. JC Roti Nagudre pabola At may saka Panpanunok tanak Nakatangat nga akarkararag nga sinarakan ko tarig na entanan katuray numan na milyati ba eta sa pailay kumatamay may sangkararagta Ket no mariknak man tilami isti rabi Sabay kumata ang pagpada Tati mariknak Jai Sirokti na kudret abulan Ar-ara paape adatang mo Di agit na yan Yes, happy watching pa kay Mami Esmil Lacar, Mami Eva Yes, Vlog, happy watching Mami mga Maribel Mami. Ibogos, kay Kay Mami Mami Miley Miley Corona. Corona. Yeah. Alright, Mami Alia Shea Tubera, happy watching. Mami Jeanette Tubera, Mami Jansen, Jansen Tubera. Mami Novi Minya, Aguilar Ramos, Mami Berger, Total Balanan. Katuray numan na milyati ba eta sa pailay kumatamay may sangkararagta Ket mariknak mantilami isti rabi Sabay kumata at padpada Tati mariknak Jai Sirokti Nagudre pabola nakudre pamulan At paape adatang tu Ti agit na Yes, thank you so much. Daddy Ronald Balanay Agresor. Ayan, Mami Angel Bird. Ayan, Mami Hannah Vergara, thank you so much also. Yes, isa rin nagmamadati request ni Mami Alia Shea Tubera nga kanta ni kantak nga All I Ask nga inisponsor ni Mami Ferry of California. Alright. Aba. Ayan, Mami Herville, thank you so much also. Di ba parik na kanyak Diyo ko makaya
Diyan kaya't nga uray ang naulay Ngatun bigat ket baybay anak to Saan na puno laing ket rabag mo Sa lutsudek numaudin Ang ganito di kanton Marakupay kenting kat pulos Amaangkan bay Sampai kumatatipod nung to'y rabang mo Tanupuno daytoy Samsamitek tuti matayen Yan, thank you kini Maria Crista at iintet ng tupak. Yan. Yes, thank you so much, mga attorney. Ikarim kumaobya ko Di na ko mapanawan Agpapasta itaarabi Rik na Arako mo Iparik na metken katisamit Dagitoy nga ang ko Ket ibabawin Kumatay tarabak mo Sa lutsudek numaudin Ang ganito di kanton Marakupay kenting at pulos Amaangkan bay Sampai kumatatipod no to'y rabang mo Tanupuno daytoy Sinsumitek tuti matayen Di na kumambay bayan Tapakatayan no baybayan ng awan serpit biyahan ko Numan kay susumbata Sa lutsudek numaudin Ang ganito di kanton Marakupay kenting ang pulos Amaangkan bay Sampai kumatatipod no to'y rabang mo Tanupuno daytoy Samsamitek tuti matayen Yes. Nakanta pa din? Thank you po. Opo. Ay, nalabasa yan. Ay, kantami man King Clarence Ay, tayo sige, sige. anak kasintay Island in the Stream. Okay. Nga, Ay, kini ini-sponsor. Auntie Christine Laguardia. Hello, Mami Christine. Happy watching. Yan. Dagay, dati ano ko ni Auntie Piningan, diyan inak to dagas madamdamagan ni Clarence. Ayan. Yes, thank you so much, Maria Crista. Attorney Thank you. Krista. Thank you, And thank you so much also to Mami Asmin Lacar. Hello, Mami Esmin. Thank you, Mami Asmin. Iti para kini Ivan. Thank Ken you, syempre, Mami Asmin. thank you akpay kini Maria Crista. Ayan, iti ited ng kabarbaro nga laptop. Ayan. Ay, wow. Practice lang. Ay, practice lang. Wala ka lang. Wala ka lang. Attorney ni... Attorney nga mi. Malay mo, di kiti nagalusan ng Gusto pa yung laptop Sana na. all. Iti laptop na kumagat, diti na nabubukan na lang ti kape di na kayatin. Kasi Super, kumagat, kumalaki ni yung yungin. Attorney nga mi. Ano sakit, ada
ada ko mangilaw, tapos nagdimapo GNT, ano na. Bakit baka nakayat Oh, di na kayatin. Baka bonggahan, attorney. Then ko malaking yung kung nanagat picture ito man, di laptop ko, di send ko keng kuha na, maring mangrig na ko. Una sagat mangilibas di, o yung opisina da. Ayan. Attorney, baka naman kasi. Yes, dati yung Mami Christine Laguardia. Yes! Para kata kayo amin mga ate. Ay, magaling na. Ay, naka-apply na ko. Thank you! Yes! Thank you so much po mga kasin. Oh my God, selepet, bubuang takanek, kasla kalate ka, deket adeket, ipaturay ko nga agik-ikis, burat siya, akas lang mapigpigis. Rabawan ka, tain nakiwek-wek, tay uray ka lang makater-ternek, di mo ko na uray nubasi, amo na metni kumulagtin. Oh my God, selepet, bubuang takanek, kasla kalate ka, deket adeket, ipaturay ko nga agik-ikis, burat siya, atas lang mapigpigis. Rabawan ka, tay nakiwek-wek, tay uray ka lang makater-ternek, di mo gunain, uray no basit, amo na metni kumulagtit. Selepet, dahil tatay magus-gustuwak, ay nagringulo ka po na di magamatang. Uray la tumigir-gir, magustuhan na metnoin na itiritir, magustuak pa'y no agkabaliyo, ikiraod na no kumambiyo. Umaykan selepet, bubuam takanek, isla kalatek ka, deket-adeket, ipaturay ko nga agik-ikis, burat siya, akas lang mapigpigis. Rabawan kan ading, tainak man iwek-wek, uray ka la tumiger-ger, kas la makater-ternek. Mo ako na enta uray manubasit, suna nalalaing ako mulagtin. Tit, umaykan selepet, bubuam takanek, kas la kalate ka, deket-adeket, ipaturay ko nga agik-ikis, burat siya, akas lang mapigpigis. Selepet, dahil tat nakagandana, nalaing, panggip di pa nagpapas, kas lagay problem sender, nasansan minukwa nga ilibas, ti agsarag, ijay deraas, uray la masusugat, kay kagdaan tinangyet daag, awan ti aniyaman na basta duwag kang ti agimas. Oh my God, selepet, bubuang takanek, kasla kalate ka, deket-adeket, ipaturay ko nga agik-ikis, burat siya, akas na mapigpigis. Rabawan ka, tay nakiwek-wek, tay uray ka lang makater-ternek, di mo gunain, uray nubasit, amo na meti kumulagti. Oh my God, selepet, bubuang takanek, kasla kalate ka, deket-adeket, ipaturay ko nga agik-ikis, burat siya, akas na mapigpigis. Mga kasin, thank you so much. Kating so much aming po, nakipagragrag sa mga tatangal kasin. daw. Yes. Ayan, thank you. Ti aming sponsors meet. Yes. Amin nag-share kan syempre dati. Yes. Amin tinga nagrarag sa tatangal daw. Thank you so much. Auntie Pia, thank you so much also. Ayan. Pamakadang ayog mga kasin, iti kanta tinong mo tabi ang account on you Ilocano version nga sponsoran to ni Marina Oreo Peria. Ayan. Kaya dito no bigat, agkikita tayo manin.